ole tun tuma chun mani loka India rama thil thleng chang kha kan soi thona hlim takin in thian tele in chung tenen in ina kum thar lomin in revel hei laya chuta thok le khata thom ring tak in chung po ngor nging dot thairon om thut tamai engangin nge ngayang le atlang pui thu in chung thom ri ta chu in doral khel taremo politics wanga boina chuake moti ol tak turani mase tun tuma thil thlengero chu tiang lam hoi chu ani hau lo mai January ni sang ni le som ni le pathum ni in kumsomga le pathum mi prakash botiala chu akhuma tui takin amu hina chutia tui taka amu hin lai chu thom ring takin atihar hlol mai eng thil chiang nge thling ti en tuma athau chuak chu anin bang chu alau ki tuar maya an pindan pakhata chau chutiang khi chu lo om lovin an pindan som pakhat zinga pakwa chu nasa takin alau ki tuar hlom mai ne prakash chu na chungte mi som pakhat chu an pindan khivelo patnia chuan a hruai khom vekta a te chuan an chung khuwa chu pindan patnia chuan an tom thap tamai ne an thla phang kher mai achan chu an omna pindan po chu rei lo tia aron cheve lawang ti a soi thei tlat lo ne prakash te inang thawin josimata in zasari bor velin chu tiang chena chu tokin an khuwa chu an buai lui lui ani hot mai chanchin thara josimata thil thleng ta chu an puang dum dum ranga chanchin thar pakhat chuan heti hian a puang ani josimat khwa lot badrina dan thak chol nana ahman thin na mun chu ata niam tin chanchin thar dang le point hetiang hina puanga lekhi le in khi te hi mun khata chau ni lawin khochung mun hrang hranga mu tur oma heng khilo om chan te chu leitlak niam zel wanga ni josimata cheng mi sing khat le sang sari te chu leitla niam zel theidin huna an dina wangin an chen mun chu san tur hriat ti ran nia josimat hi mun poimo tak ni in Khamoli district Uttarakhand omane amun sang song hi metar sang khatle zariat nin he khuwa hian mi sing hi le sang thum vel cheng anga chu thania josimata changa kem somli le panga vele ka hla a hindu sa kho betu te ta na mun poimo tak badrinath sire oma he ba ka hian josimat bullo ka hian vurdol na mun lar em auli khuwa bokane helai vurdol na mun hi sarkar chuan international skiing huna siamatum he a chu changala ni no josimat bul nai loka hian trekking ti na muneng masat omin indo chain border bul lok om ani tel bokani hei wangen josimata chuan Indian Army base lian pui omin indo Tibetan border in kalpona kongpui mo taka om telani engkunga tapo hian lei khichat lian pui a om tel thu report ania josimat chu tiang taka mun pui mo ni wang chuan kumkal ta chung khan he khwa hian in lian pui sak nin chung ta chu hostel atante restaurant atante le thil dang atante man an nia an soidan chon josimat khuwa hi kumza air or chawalani mana josimat bulloka hian lirnging na satak omin leiamin chiam maya leimin le lunglum ta chu helai huna hian tling khomin huna lo rai zela chung leimin le lunglum ta chu in so ngetin chumi chunga he khopui chu alo in din tani mase thil boi thlang deuh mai chu helai ram leilung te hi thil sakna na man chino abik dakin dams te kongzau deuh le highway siam le sak na chi ani lo ni acha chu heng project lian tham siam tu le satur chuan puak thei thil ba ka lever thengai thina leinoi kong tunnel siam tur chuan tlang ver angai ba ka puak thei thil man angai thina wangin leina satakin ati chelo theilo ani chu chuanin leilung ati het lo le zual thina seismic zonation map of India na tarlandana chuan josimat hi zone nga omatia chumi omzia chu helai mun hi lirnging om thut theina hairi zona a om tina ne chu josimata hian in bang hi ti angreng chu thil tharani than lawa mana tang toin heti ang hi soitura lo om zeu to thina ni October sang ni le som ni le pakhata po khan Gandhinagar le Sunil wata cheng ta chon an in banga khi an lo hutone kumsang ni le som ni le pani kumlai hola po khan Ravigrama cheng ta chon an ina khi an lo huto boka September sang ni le som ni le pania Uttarakhand State Disaster Management Authority chuan report thelutin heng thil thenchan chu construction siat lutuk wang antia an soidana chuan tui chepaina mu mal om lo mai baka plan mu mal om lovin inte an satop top ringota chu chuan anua har satna asiam sakti nan soini hemi chungchang hi media tu naya chau soi chuania
tuna anon soi chuana chan po an boina to alen tham to ema wang le in tin deuh tho khiau ma wang ani deuh berani khopui chung zong zong deuh tho atlak niam zena wangin ngai tha thei an ni to lo ni he thil thleng wang hian mi sing chuang chu chena nei lovin anom pha dona chung ko somriat chuang fe chu an chena huna tanga thiar chuani in thiar chuan hi National Disaster Response Force le Border Security Force ten an kalpui ni zona poi mo de omta chu he thila hian tunge mo phur le TV News Channel te thu soi hi kan oi dona ni chuan Josimat khuwa cheng te thiam lo hi ni mun him lawa inan sa a engdang ngen bai se ruam man fel file mumal tak nei lovin insak mai turani losin tual chung mi te lain sarkar an dem boka sarkar lain in satu tele mason na konga ruam man na siam tu te development planners te adem ve thunga in satu te lain tlang an dem boka ni chemta rota thon thu te po ang so ta khop mai atak taka chuan tual chung mi te hi an dem mom lo berome plan mumal le om zenei lovin private hotel turemo thil danga ta na man tur mi mal in an sa ni point sa chun som to lo tura ti thei tu chu sarkar ni in chu amo phurna po ni tin ti che paina le tuilon kor mumal tak siam le en kolpo sarkar mo phurna thone a nia thil then khatero kan ti thei bilam thila om ti chu adi khop mai en tinan khuarel chena thleng thin ang te hi adan theilo ni mase heng khuarel chena thleng thin kan ti tam tak po hi sikle sa in thak dang lama wang tele mishing ten kan leilung kan suwa samna sata wanga thleng anom bokane sikle sa in thak dang lamna sata wangin kumsom ni nuwa Uttarakhand State temperature chu Celsius degree ni chuanga lumbel turangin an chutani chuti hanga boru kalum chhozel dona nei chuan vura tuidon ti chiang sa ro tui tlang dan po adang lam vek toang chuti anga nei chuan ro tui tlana salu to ka wangin khorel chiat na kan ti leimin le tuilian thlen thaina chan asang sot dodani thlaitar hun po adang lam tonga chu chuna bik takin lo nei tu te ahong le donani heng thil te hi tuna po hian a thleng der to a kumni kalta khan article pakhat chuan sikle sa in thlak danglam na sada wangin Uttarakhand lo nei tu engza chuan anom na mun chu chua sanin mun danga an pem thu lo jiang thei to ni sikle sa in thlak danglam climate change si boipui tham takani rengani tuna kan thil boipui ne an hian tlemin ain persan dewa masen Josimat boina thleng chungsanga hian indirect takin mo phura tlema zong chuan ei veni Josimat khuwa chian na thlen chan bulpui bertuna chuan kan soi toang he chian na thlen chungchanga mo pu ber chu Tapovan Vishnugat Hydropower Project ani Tapovan Vishnugat Hydropower Project hi hydroelectric project nin kumsang ni le parukatanga tran nin tun thlengin hen ha hi kalpui helani he project atan hian tunnel lainin Josimat khon huaya chi he tunnel hi lai ani heng hea hei an soidan chu ania mase fin fiana ero kan nei ran lo ni geologist MPS Beach ale Pius Rotela te chuan kumsang ni le soma paper te chuakin athupuya Josimat chunga chiatna ain mung mek tian mangani he an research paper a hian Tapovan Vishnugat Hydropower Project hian ama chau point Josimat ram leilung omdan athlak danglam vek thei ti soin Josimat khuwa chu dinmun der thong le lom taka ada thei thu atar rangani mase engwangin an soizel dana chuan December sang ni le pakwa khan he project an saklai hian asakna na anman man ruwa pakhat chuan Josimat noya aquifer atipang chara aquifer chu le noi ruang am emo pianzia chikhat ni in lungle lungin kara tui om na oma amol mangzok in soitai la le noi tuin che khom na mun ang deu hi ani mai ni lemo lunglang oma chumin noya tui om na mun a om le a chu aquifer an ti chu ni soifia har sakhop mai an soidana chuan he tunnel siamnan hian tunnel boring machine manani a he khol poi mizo tongin han soifia wak ngai na om chuang lo ni he khol hian Josimat atanga ke nga veleka he aquifer hi atipang charthani he ta pang charati om zia tak hi chu tui om khom na hun aquifer kila ko omin chu ko atang chuan tui chu aron pu chuak ta a an soizel dana chuan he tui pu na wang hian ni tin tui liter makta doi somsari lei nuai tang hian ti chuina oma ali tarang zong chuan ni tin tui liter zasari tanga zariat vel bor second tin helai lei nuai tang hian an pu thina ni chu kumsang ni le soma an research paper an tarlan dana chuan ni kata lei nuai tanga tui rel ruemo
tui pu thian mi mak ta duai ni tanga thum a chom theian ti ni chu ti ni chuan kum khat chung phei chuan aput nam don ti a chiang sa reng ni amero chu he thili a science ang zong po in fin fira mumal tak om lo wangin josima the tiang din huna a thlen chan hi ani ati fi athakina soi thelo ni chu wangin National Thermal Power Corporation Limited he hydropower project atu company chuan tran kho ve thatin josima ta thil thleng chungchang a hian antanel siam hian engma mo phurna nei lo an ti ni NTPC chuan tanel chu josimat noya ni lovin josima ta tanga kem khata hla a an lei thu an tar lang ve bokane an mo pudang le chu kem ruklai thui helong marwari bypass kong ni in tuna hian siam mekani he kong hi kem zare ta thui chamdam project peng pakhan ni in kumsang ni le som parukhan Prime Minister zom tak Modi chon maktaduai za som ni le senator project hi a hong he he ni December sang ni le som ni le pani khan Modi chon avoi ni na tan Supreme Court a chamdam project a bypass siam phalna dil le a amero chu Supreme Court chona dil na te hi anol sak ve ve ne Geologist Navin Zuela Supreme Court in High Power Committee member tura arwa chuan chamdam project chu clear non lane an member then khat chuan ram leilung omdan hriat chenani ma lo chu helai hmuna hian project kalpui tha anti lo thu soya ma se Navin Zuela chuan sei chun zom zelin he mi te ngai dan hi ngai tha ni in helai hmuna hian hetiang project lian tham hi asiam chi do nem ti fin fi ani main kong siam phalna chu an pe tin a soini heta konga soi hi long marori bypass kong ania tual chung mi ta chon he kong an siam lai hian mit ngein puak thei thil chi rang an man ba ka lei an ver ngei ni ti an mu thun soilang NDTV chanchin thar puang tu chuan heti hian a soini tuna hian josima ta tanga kem khat le ka hla kan oma tuna hian jingdar khat le minis somnga le pahni ni to in Khamuli District Administration noya lungti ke somri country in kan mu thaya tia rampum huap chanchin thara me ngai ven ani ta ka chuan chardam project kong siam chu chol lei lo ka nia atirama kan soi tong khan josimat khobul loka hian vur tleng na mun auli ko pui oma helai mun a hian tun lai Mizoram a po kan boi pui rop wei po oma chu rop wei bana te chuan he rop wei hi rei taka man tlak don lo ani ti chin chena hu to ro mani chu wangin atlang kom nan josima ta thil thleng te hi sustainable development wa thleng ti in kan soi thayang chu helai hmuna leitlak niam zel na chan po hi engdang wang ni lovin asap tong takin land subsidence wang ani mizo tong chuan lei nge lo wang ti la afia ber ome lei nge lo chan hi chan rang om thein chung zinga chuan lir hing thlen wanga lei tol te po atena hi chu khuarel chiat nein aken tel hrim ani wangin lo dan te chiam om lo ni amero chu mi hring ten kan siam thlen tir po om nual bok om zia chu soi to angin lei noya hian lung le lei ringot om lovin tui po om ti hria turania lei noya tui tling te chu kan man phai vekamo om na tanga kan pe ka ngani chuan ama do tu achunga lung om te chu do tu nei lovin an ron tla thina ni geologist ta chuan in Jakarta Indonesia hi khovel khopuya chuan khopui lian ber khopui pil chak ber po langin an ngai ni he khopui pil chak na chan za somriat po hi engdang wang ni lovin land subsidence wang thawani mak in ti deuh tur chu josimat khuwa lei lung nge lo thu hi kumsonga liam ta khan hriat alo ni dei to ni kumsanga za ko somsari le paru khan josimata thil thleng chungchang chui chiang turin MC Misura committee dinania he committee hian until zir chian dan report po thelutin josimat land subsidence boina chungchang report hlui berani he ni he report an soidana chuan helai hmuna lungta chu om angin om tir turani thu ne helai hmun le a chevela hian lei veramo leiba ka puak theyeng chima man chi ani lo thu an tar langani an soizel dan a chuan he khuwa hian tui cheluan kormu mal tak aum lo wangin nakin loka heng tui luan kormu mal lo wang hian boina na men lo tok thein din hmuna an din thu an tar lang tel bokani he min hu hian kumsa ni le paruka Wadi Institute of Himalayan Geology chuan report thelut vele in khopui zong hi tluche thut thei din hmuna an din thu an tar lang bokani he report a po hian tuiluan kor thatak siam amamo thu an tar lang telani kumsang ni le song pathum khan Supreme Court in committee member atana arwat te chuan Uttarakhana hydropower project sak mek chu helai che vela cheng te tan hian thil hlom tak ani thei thun suya
mase heng vau khana zong te sarkar chuan angai poimoem ngai poimo a hnekin kumsang hila sompakwa khan sarkar chuan hydropower project megawatt somni le panga ai sang ta chu choisan promote phalsakin hydropower project lian thamdeu ta chu renewable project din huna pe a renewable energy te hi aman dan tur dik taka man ani chuan athana meu mai mase chung project ta chu research tam tak an nei hnuwa le scientific study an nei hnuwa le heng project te hi tidon tak tak ta ila ma kan son puing em ti zong an hriat chian vek hnuwa chho tran turani Josimat Bachao Sanghar Samiti hi Paul ni in kumsang ni le pali atang khan NTPC Visnugat Hydropower Project dulova daudal tu te an ne a an ngai dana chuan Josimat din hun hetianga aum na chan chu he hydropower project wanga hian an ngai ne chanchin thar pakhat chuan satellite thla tanga alan danin ni som mani chung na kin Josimat chu centimeter nga point pali in atla niam man tina puanga ne Josimatin tuna hun khirle har satak ato mekhi a chevel khote tan vo khana ni theise adu om ne achan chu Kamali district bullaka hian khoi musat omin chungzinga chuan khana pariak le gopesuar po antelani heng khopania te hian lele to land subsidence om thu report om teleboka isro report nung bara alandana chuan heng leitol land subsidence te hi ti danglam ngaina om lo antini chumi om zia chu leitol lo nan ma la don po ni la malak ngaina om lo tina ni chu December ni somni le pasari sang ni le somni le patnia tanga January ni riat sang ni le somni le pathumin kar chung lakin Josimata chuan via leitol land subsidence hi centimeter nga point pali om mana thasari kalta April atanga November leitol zat le tuna leitol zat hi ikhai kin nani chuan Josimata hian leitol zat hi centimeter kuang borvel anga chutani heng thalak te hi ISRO National Remote Sensing Center atanga ti chuania nakin zela heti ang chena thleng thei tur danan sarkarian malak na anai amti kan la en zelang chu Josimata thil thleng atang hian kan sarkar hi a har chuak lo ni chuan kan ramtan hian alapoi khopang le tunari chuan sarkar chuan Josimata cheng chung ko tin hena thlatin cheng singa theu pe ka tiama mase Uttarakhand chief minister in sarkar hruai tu te amu hnuwa en non le ni in chung ko tin hena cheng noi khat le singa pe ka thiam ne a mase tual chung mi ta chuan zang na domnan sarkar lega cheng noi nga an phut hungane Josimat chu tuna hian rosan mek nin mi thiam te chuan in he khuwa cheng mi pui zong an chu felvek nuwa tui chepai dan te ruwa tui luan dan tur te felfai takin ruwa man angai thu soin lung in so mukdan po uluk taka en felangai thu an soini in chena chevel leitol niam anga in ngai mo ring hlela nei chuan heng mang ta hian in fin fiat hayang in banga khi chete ya omani chuan thlapha na tur om lowa ma se in leilung chu cheni chuan banga khi ta chu alo bera millimeter thum vela zau an nenga chuan chung bang khi ta chu azam sang chho zela ne chuan khi po zau tiel tilanga chung bang khi ta chu chung lam le pon lamatang poina mu thayang chung lam mo pon lamatang chuan a mu thai ni chuan thlapha na tham tur ala ting lo ne kasoitel le du bakhachu heng bangki te hi atlang pui thuin kongka le tukver nei lama an ni zelang en thia denga tana ka du chu boruak nong wangte poin bangte chu puamin akhi ve thei ti hini chu tiang ani chuan ngai thatlo na tur eng thil ma om lo ti kha kan thretel don ya in hun hlutak senga ka video te mi lo thlir sak thina wangin in chunga thinlung takin lom thu ka suye